أحمد شهاب الدين الأكبر ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن القاضي ثم إلى روح الحبيب شهاب الدين الأصغر ثم إلى روح الحبيب أبو بكر الحبشي وثم إلى روح الحبيب شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد ثم إلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى روح الحبيب صاحب التربة الحبيب البركة أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعه ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عدروس بن شهاب ثم إلى روح الحبيب علوي بن شيخ السقاب ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن محمد بن شهاب ثم إلى روح الوالدة وبصيرة بنت أحمد بن شهاب ثم إلى روح عبد الله بن أحمد الحلقاب وزوجته الشريفة الهبابة بدرية بنت أقل منور ثم إلى روح أبويا الحبيب محمد بن علي بن عباس الملكي وزوجته الشريفة راضية بنت عبد الرحيم الرضوان وأخيه الحبيب عباس الملكي والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاب والحبيب محمد بن طه الحبشي ثم إلى الشيخ حسن بن محمد المشاد وشيخ ياسين الفلني والحبيب سالم بن عمر بن سقاب والحبيب علي بن حسين العيديد والحبيب أبو بكر المحضار والشيخ عبد الله أحمد دردم والشيخ أحمد جابر جبران والشيخ سليمان المصري والشيخ عليان المصري ثم إلى عبد الله الزاهر والشيخ عبد الله اللحدي والحبيب محمد بن حسين بن شهاب والحبيب علوي بن أحمد بن حسين والحبيب علي بن أبي بكر الكاب والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب الداعي إلى الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن أحمد باهرون وكماس معلم عمر الفلمبني والشيخ عبد المجيد والحبيب أحمد بن زين بن شهاب والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب محمد بن حامد بن شيخ أبي بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عثمان بن نهيج والحبيب محمد والحبيب أحمد بن علوي الأبا حسين والحبيب محمد بن موسى الزقاب والحبيب علي بن سالم المدحج والحبيب نوفل بن عبد الله بن عبد القادر بن شهاب والحبيب علي بن عبد الحسين بن شهاب ثم إلى الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ بن شهاب وإلى أرواح كافة الأساتذة والمشايخ لمن له الحقوق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة برحمته وعلى نهاية أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النزوح وعلى أن الله يجعلنا من المقبلين والمقبولين برضا رب العالمين وثم إلى أرواح خصوصا الحبيب والمتقدمين في هذه الحارة منهم الحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب شيخ بن حسن الجفري وأصولهما وفروعهم ثم إلى روح الحبيب عدروس بن علوي السقاب وزوجته الهبابة فاطمة بنت علي الحبشي وأصولهما وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي والهبابة عائشة بنت محمد بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن زالان بن محمد الحبشي وثم إلى روح سيد محمد فوزي بن محمد عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم ولهم إلى روح خصوصا الحبيب الداعي إلى الله الحبيب محمد بن عبد الله بن علوي الحبشي أن أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسطع ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أبشر في قبورهم الروح والريحان والبشار والأمان والفسحة والرضوان في رفيع الجنان مع سيد ولد عدنان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tahu sudah ngomong.
Man, itu geser dulu man. Sini is. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لاهت لنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زل الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا بشرى نلنا المنى زل الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهى معلنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والباكي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا حيث العمالي روضها وظله المجتنى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى زل
الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا بشرى لنا إن المنى زال الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا جاء الصفا زال الجفا علينا عيد المصطفى من قد تسامى شرفا والله عطاه المنى يا فوزنا يا سعدنا من نالها ظن مثلنا نهضى بنور المصطفى في صبحنا ومسائنا بشرى لنا إن المنى زال لنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا بشرى لنا إن المنى زال لنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا صل وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والعلي وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا صل وسلم يا سلام على النبي ما هي ظلام والعلي وصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا بشرى لنا إن المنى زال لنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا بشرى لنا إن المنى زال الأنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أدهام لنا بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول والإقبال والصلاة والكل حال الله يغفر الذنوب ويشفي القلوب ويشفي القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال والحال والمال واليال يغفر لكم ولدينا ولديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله بزيارته وبدياته فأصلنا من شر برياته ويغفر لنا تكسير بحقه وفي حق نبي وفي حقه وفي وبحق والدنا وبحق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا واجعلنا وإياكم من ذل المشيئة إلى الطاعة وإن الخير النقصان إلى عود المعالي وفي كل حالة دانية إلى كل حالة ماضية واسمع أمراضنا وسيع أعراضنا ويتلو أمورنا ومن اللطف والعافية وسن سبقتنا وسن خاتمتنا وعلى كلنا وهو حبيبنا محالي محمد وسيلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم.
يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد وله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد ومن بحبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك
زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك حمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المضلل بالغمامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المتوج بالكرامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام على المشفع في القيامة صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه.
مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائز المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته أزلية بحق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من هوات الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتأثرت بوجودها أكناف الوجود فتغاضت برد العوالم باتخاذ اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاشع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراره بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلبه نيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد تولى بحبيب أما الآن ما نوالا سروره قد تولى مال أنا ما نوالا من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن ما نوالا قد ترك في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن ما نوالا هزته العيون في مجتلته عن قوم لا يزيغ الضلال يا قلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن ما نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الآن
والامتنان ما يجز عن وصفه اللسان ويهر في تأكل المعاني الجنان انتشرت منه في ألم البطون والزهور ما مال الجداه الكنور فتبارك الله من إليه الكريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجته هذه بشارة وتنقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان أما تضمه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تقوم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الهزمات لله وأقبل عليه رايات الإقبال صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه وحبه ويكتب بها بعناية الله في جبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيا وزلال الشرف الأصلي بوده وحبه مع أطار الأكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا ونغوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور الأسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين هاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون
فما من صلب الضمة إلا وتمت عليهم من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام شريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشر لا كالبشر ونورا هيار الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت الألسنة لا تفي بأسر معشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أصراف المخلوقين صلى الله عليه. وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت غايته في الكون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داء التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التسوق إلى سماء أوصافها العظيمة صلى الله عليه. ولعل الله ينفع به متكلما وسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم وحيبا بنايا كرام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. من ذكره معن صنع في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم
تذكروني بصوف الوداد وهل تمنحوني شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. أنا عبدكم يا أحيل الوفاء وفي قربكم مرحمي وشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء ومنوا بواصل ولو في المنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. أموت وأحيا على حبكم وظلي لديكم وأعيذي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وأزمي وقصدي إليكم دوام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. عسى الله يا شفيق لينا صدود بواصل الحبائب وفاك القيود. عسى الله يا شفيق لينا صدود بواصل الحبائب وفاك القيود. فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يغط ما حركته فيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يغط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. فهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في يدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم
ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا نور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحشاؤها بمؤونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه أثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. ومنذ عليك به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموسونة والكون كل شبه ويمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقربه ظهور إشراقها جسراج والعيون متصوفة إلا بروزه متسوقة إلا تيقات جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لكراش نزفت به العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمقة بإسفراس بملاقات أسراف البرية وبروز من علام الخفاء إلى علام الظهور بعد تناقل في البطون والظهور صلى الله عليه. وظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط لهم في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور
المجالس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس يلا ارحم وخضر كل مكان يا بيت واهل العلوم النافعة والمدارس الله والصلاة على مختار نور المجالس يلا ارحم وخضر كل مكان يا بيت واحفظ أهل العلوم النافعة والمدارس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس وهي يا ربنا في العلم مكان دارس واظهر الدين حتى ينتشر في المجالس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس تنتفي به جميع الناس قائم وجالس ماهلة النيرة وقت عبس الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس وقت ما أهوفه لكن رب الأرباب حارس راحت أفكار أهلي كلها في الملابس الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار نور المجالس والتقى صارت علامه لديهم طواميس ضيعوا سيرة أرباب صفات النفايس الله الله يا الله 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 لا الصلاة على المختار نور المجالس قومهم بهجة العالم وأنس المجالس كان وقتي بهم نائم وصافي وأنيس الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على المختار نور المجالس أشهد العين مني نور تلك العرايس يا لذاك الزمن كان فيه ذقنا النفايس الله الله يا الله 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 يا الله
كم حضرنا مدارس كم غرسنا بها في العلم خير المغارس. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس. كم رأينا عجائب كم حضرنا مدارس كم غرسنا بها في العلم خير المغارس. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار نور المجالس. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قرب أوان ودعي هذا الحبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قرب أوان ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمدار الجود إلهي على أهل الوجود تسيد وعلى سنة ملائكة بالتبصير للعالمين تعيد. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسافت كناء هذا مستور ليبرز نوره كاملا فيه عالمي ظهور نورا في فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وسعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومساركة لها في هذا سماسمولد فهدرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم ما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة وفيه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلقت سبل كل من نور ينعمل في الله سجود. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا هلال مثاني فهزار اليوم نغرد واستضيء بجمال فغافل اسمك فرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب ومعليك صلوات الله عليك يا من البشرى بسعد مستمر ليس ينفر حيث كنا عطاء جمع الفخر والدار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد الله بجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد يا رسول الله فينا للزيارة وسيدنا الله نعتني منك شفاعة عند رب العالمين وهدينا نهج سبيله كي به
عدوان رشا الله ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما كان يا رسول الله جئنا لزيارة سيدنا الله منك شفاعة عند رب العالمين وصلاة الله تغشى أشرفا وصلي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يتواب علينا وانتم علينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما طريق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من مواو وقين مولى النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qurratil wahyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadhkuru min dawri ashabi Muhammad wa tiquda tawajjatu tawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala sayyibi mashkura wa fili bi ma'muda wa yaktub amali bil amali maqbula وتوجه بتوجهات الخاصلة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه أعمال فتعود ظافرة وعلى باب ذاتي تهت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتجه إليك يا شافي الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد سيد العالمين أن تصلي وتسمى كالذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحمل يدك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك ومؤسس بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك ببادك وساقيك وشارك لأهل بدادك سيد الكونين وشب الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بجال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهلك التقرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونرجو إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تبرنا بجميع أطوارنا وتقبلنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وانتظرنا من سبب الوقوف إليك وإلى هذا الحبيب راية آمالنا وتقبل منا ما تركنا به من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا بهذا الحبيب من الحاضرين وفي تعتباتك من السالكين ولهكك وكي من المعدين ولهادك من الحافظين. اللهم إنا لنا ألفا في رحمة الخاصة فلا تهربنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا لك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجنا به إليك المشرفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل ومعمل بما عمل تجعل ممن نصر هذا الحبيب وواذره ووالاه وظاهره وهم بقدر وشريعة أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودمرة الدين القويم بجميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسورا. واكشف اللهم كربة مكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين
وابتدأ بولاة حق في جميع النواهي والأقدار ويدوم بهدي من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب جسامي الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرته وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral aba ma'asyiral habaib wal aba wal asatid wal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk hadir bersama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada malam hari ini dalam rangkaian Maulid Arba'in. Alhamdulillah kita berada di salah satu rumah wali min auliyaillah, yakni Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau Al-Habib Al-Ustaz Maci, yang mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, maghfirah, segabul segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasanya sebelum kita membacakan manaqib dan juga mau'izatul hasanah, kami akan mengumumkan peringatan Maulid pada malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam ke-20, malam Rabu, malam ke-24 daripada rangkaian Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Ta'lim Darul Muhibbin bertempat di Sungai Lais. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Kamis atau malam 25 Rabiul Awal, dalam rangkaian Maulid Arba'in, peringatan Maulid akan diadakan oleh Majelis Mini Soccer bertempat di Jalan Taman Kenten. Kemudian untuk malam berikutnya, malam Jumat tanggal 26 Rabiul Awal, peringatan Maulid akan diadakan di Majelis Taklim Darul Mustafa atau Markas BG bertempat di Jalan Ali Gadmir 10 Elir. Demikianlah pengumuman peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam hari ini pembacaan manaqib akan disampaikan oleh akhina Sayyid Qasim bin Ali Zainal Abidin Al-Habsyi, dan akan dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan dua penceramah. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustaz Mahmud Badaruddin, dan kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Syakir bin Kadhim bin Syahab. Namun tanpa mengurangi rasa hormat,
masing-masing penceramah waktunya 15 menit. Terima kasih. Kadam ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, izinkan kami untuk membacakan sekelumit daripada manaqib ad-da'i ila Allah al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Habsyi. Adapun nasab beliau al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Ali bin Hadi bin Idrus bin Hadi bin Ahmad sahib Syu'ib bin Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Abu Bakar al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan al-Turabi bin Ali bin Muhammad Faqih al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad sahib Mirbad bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad al-Naqib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin bin Imam Husain al-Thibit ibn Imam Ali karramallahu wajhah dan Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dan pendidikan beliau al-Habib Muhammad atau biasa dipanggil Ustadz Makcik Habsyi dilahirkan pada tahun 1926 Masehi di perkampungan 26 Ilir Palembang dari kedua orang tua yang saleh dan saleha. Adapun ayah beliau yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi wafat pada saat Habib Muhammad masih muda, dan ibunda beliau yaitu Al-Hubaba Fatimah binti Salim Al-Madhid. Pada masa kecil beliau menuntut ilmu di Madrasah Wataniyah Palembang, dan pada tanggal 23 September 1940 Hijriah beliau lulus dari sekolah tersebut. Dan adapun guru-guru beliau yang pernah memberi tarbiyah kepada beliau yaitu Kiai Haji Masyhur Azhari, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Ki Agus Muhammad Syajiri, Kiai Haji Mustafa, dan beliau juga banyak menimbah ilmu dan mendapatkan tarbiyah dari guru beliau Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin Mu'alim Nang. Adapun sahabat-sahabat beliau yang belajar bersama beliau dengan Al-Habib Alwi Bahsin adalah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab, Al-Habib Abdullah bin Uthman Al-Madhid, Habib Ubud, Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhid, dan lain sebagainya. Akan tetapi beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka adalah guru-guru saya, dan daripada kecintaan beliau terhadap sang guru, jikalau disebutkan nama gurunya Al-Habib Alwi Bahsin, maka berlinanglah air mata beliau dikarenakan teringat dengan gurunya tersebut. Pernikahan beliau pada tahun 1944 Masehi, beliau dan keluarga pindah ke kampung 14 Ulu, dan 3 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1947 Masehi, beliau menikah dengan Hubabah Zahra binti Abdullah Al-Habsyi, dan dari pernikahan ini beliau dikaruniai 9 orang anak, 5 laki-laki dan 4 perempuan, dan mereka adalah Sayyid Abdullah, Sayyid Alwi yang wafat pada 4 Rabiul Awal 1431 Hijriah, Sayyid Syarifah Aisyah yang wafat 18 Safar 1446 Hijriah, Sayyid Umar, Sayyid Ali yang wafat 20 Zulhijjah 1442 Hijriah, Sayyid Fauzi yang wafat pada saat masih muda, Syarifah Radiyah, Syarifah Khadijah, Syarifah Maryam. Dan setelah Hubabah Zahra wafat, beliau menikah lagi dengan Hubabah Mahani binti Muhammad Al-Kaf, dan dari pernikahan ini beliau tidak dikaruniai keturunan. Keseharian dan semangat dakwah beliau Al-Habib Muhammad merupakan seseorang penjahit. Dari sinilah beliau menafkahi keluarganya. Adapun di dalam kesehariannya, beliau juga aktif di dalam mengajar dari musola ke musola, dari tempat ke tempat lain, dan terkadang dengan berjalan kaki. Akan tetapi beliau tetap semangat di dalam menyebarkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau juga seringkali diperhatikan oleh gurunya Al-Habib Alwi Bahsin untuk menggantikannya mengajar jikalau beliau memiliki udzur. Salah satunya kegiatan kuliah subuh di masjid dan musola yang berada di daerah 12, 13 dan 14 Ulu yang dimulai pada jam 6 sampai jam 6.30 pagi. Pada yang mana majlis tersebut masih tetap berjalan sampai sekarang, diteruskan oleh para murid-murid beliau. Akhlak dan budi pekerti beliau Al-Ustaz Maci terkenal dengan sifat dan akhlak yang mulia. Di antaranya beliau terkenal dengan sifat tawadhu'nya yang luar biasa, sampai-sampai dikatakan bahwasannya beliau merupakan orang yang banyak memandang ke bawah apabila berjalan. Pernah diceritakan bahwa ada serombongan pemuda yang datang ke rumah beliau untuk belajar ilmu fiqih, dan yang mana pada saat itu membuka kitab Safinatun Najah. Maka beliau pun mengatakan kepada para pemuda tersebut, ana bukanlah orang yang pandai di dalam bidang ilmu ini, akan tetapi akan saya sampaikan apa yang bisa ana sampaikan. Dan terbukti setelah selesai belajar, para pemuda tersebut merasa puas dengan apa yang beliau sampaikan, dan daripada materi-materi pembahasan ilmu fikih tersebut, serta setiap dari pemuda tersebut merasa bahwa mereka merupakan orang yang paling dekat dengan beliau. Ini menunjukkan bahwa betapa besar perhatian beliau kepada murid-muridnya. Dan termasuk sifat beliau adalah sifat waraknya, sampai-sampai jikalau beliau sedang menjahit pakaian dan ada potongan-potongan kecil dari pakaian tersebut jatuh ke bawah rumahnya, beliau memerintahkan anaknya agar mengambil potongan-potongan itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Dan apabila kita berkunjung ke rumahnya, beliau tidak akan memulai pembicaraan sebelum kita memulai terlebih dahulu. Inilah bukti betapa waraknya beliau, sampai-sampai di dalam ucapan pun beliau takut salah dalam berucap. Kewafatan beliau, setiap ada pemula pasti ada akhirnya, dan telah masanya menghadap Sang Khalik untuk mempertanggungjawabkan amaliyahnya, maka tidak ada satupun yang dapat menghentikannya. Pada hari Sabtu tanggal 1 Jumadil Tsani 1421 Hijriah bertepatan pada tanggal 11 September 1999 Masehi, beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah. Kebanyakan orang tidak menyangka akan kewafatannya, dikarenakan sehari sebelum beliau wafat, tepatnya hari Kamis, beliau masih sempat mengajar di rumah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Begitu banyaknya orang yang bertakziah kepada keluarga dan rumahnya, dan ke tempat peristirahat terakhirannya. Dan beliau dimakamkan di pemakam Telaga Swida, tepatnya di Gubah Al-Habsyi. Dan setiap hati orang yang beriman pastilah bersedih dan atas kewafatan orang yang alim, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kewafatannya seorang yang alim, maka dia digolongkan dengan golongan yang orang yang munafik. Inilah sekelumit daripada manaqib sahibul khul. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hada ma'akulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Habaibun al-kiram yang kami hormati dan kami muliakan, para segenap habaib dan para asatid dan para segenap hadirin minal muhibbin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh keberkahan ini berkumpul kita di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, yaitu kita berkumpul di kediaman Habibuna al-Kiram Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, yang mana dikatakan dalam salah satu ucapan, inda dzikra sholihin tanazzal rahmah. Ketika kita mengingat orang yang soleh, maka akan turunlah rahmat. Maka di malam hari ini kita mendapatkan kedua utamaan.
Pertama kita mengenang Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, dan juga kita mengenang daripada Sayyidul Salihin Habibana Sayyidul Salihin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya kita yakini di tempat ini curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengenaungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bersama dengan berkumpulnya kita di sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya beliau di padang mahsyar, yang selalu kita harapkan bisa berkumpul dengan beliau di surganya nanti. Ketika kita bersalawat kepada beliau, ada harapan yang begitu besar yang diberikan oleh beliau. Nabi kita Nabi Muhammad pasti akan memberikan syafaatnya kepada kita. Maka oleh karena itu niatkan dan selalu kuatkan tekad kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kita adalah umat yang dikenali beliau kelak di padang mahsyar dan dibantu oleh beliau bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, karena tadi MC sudah nganjuk tahu cuman waktunya 15 menit. Ya. Kalau 15 menit ini tidak pacak lama-lama berarti. Ya, cuman sebentar baik. Tapi masya Allah, ya, insya Allah bermanfaat. Ya, pakai pada malam hari ini cuman ingin nganjuk tahu ada 4 ciri-ciri orang yang bakalan masuk surga. Ya, tidak panjang-panjang, cuman 4 baik. Yang pertama adalah orang yang termasuk ciri orang yang masuk surga adalah wajhun malih, orang yang berseri-seri wajahnya. Ketika dibangkitkan manusia dari alam kubur, maka ada orang-orang yang bingung melihat adanya kepenuhan cahaya dalam dirinya. Maka ditanya, siapakah orang tersebut? Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membiasakan dirinya tidak pernah lepas wudu. Ketika kita melihat orang-orang yang soleh, melihat wali min auliyaillah, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi senang, karena kita melihat orang tersebut atau wali tersebut adalah orang yang membiasakan wudu. Ya, jarang sekali, kadang ada orang itu wajahnya ganteng tapi malak nyingoknya. Ya, ganteng tapi kita nyingoknya kadang kelamaan enak nyingoknya kadang. Ganteng-ganteng. Ya, tapi ngapo? Dia ganteng tapi tidak pernah wudhu untuk apa? Kadang nyingoknya nyingok wong cantik. Ya. Perempuan yang cantik. Cantik tapi kadang enak juga nyingoknya. Ya. Tidak pernah wudhu. Inilah yang bentuknya kita nyingok kadang ada wong yang biasa baik hitam biasa hitam. Tapi tidak malak nyingoknya. Ini putih, ganteng, lama-kelamaan anak muntah. Ini hitam, biasa baik tidak terlalu ganteng, tapi biasa baik wong ini hitam. Tapi nyingoknya, sak seneng nia nanti gitu. Tidak galak lepas. Inilah berkahan apa? Galak biasa ke wudu. Tapi ada tapinya. Bukan yang wudu sebasingan baik. Wuduk yang benar-benar barulah pacak nyingoknya berseri-seri. Kalau wuduk sebasingan sama baik masih buruk tulah. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Palembang ini dipenuhi dengan yang namanya majelis. Bersyukur gitu. Ya. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah di Palembang ini penuhnya dengan majelis. Nah, kadangan wongnya yang tak bersyukur. Ya, penuh majelis wongnya cuma 10 ekor sikok majelis. Kadang cuma 15 ekor. Banyak majelis tapi wongnya kadang tidak galak belajar. Ya, ini jadi problema kita. Tapi insya Allah ya, sedikit demi sedikit kita belajar memahami cara-cara wudhu yang benar, biar kita termasuk orang-orang yang termasuk ciri penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, qalbun taqi, hati yang selalu taat kepada Allah dan Rasul.
Ketika hati kita takut kepada Allah dan kepada Rasul, maka insya Allah hati kita ini menjadi hati yang qalbun safi, hati yang bersih. Ketika hati kita takut sama Allah, takut kepada Rasulnya, maka hati kita tidak bakal nak nganeh-nganeh. Wong yang tidak takut sama Allah dan sama Rasulnya inilah yang kadangan hati dia tuh kotor. Ya. Mak mana caranya, balik lagi kepada kita belajar sama ulama kita. Mak mana caranya untuk bersihkan hati. Ya, jangan nak sepinteran, sok pinteran. Ai muda Ustaz bersihkan hati, kata siapa? Berat bersihkan hati ini. Sekali berulama kadangan masih kotor hatinya, apalagi kita yang biasa. Jangan katakan ulama itu bersih hatinya, belum tentu. Ya, ustadz itu bersih hatinya belum tentu. Ya, bukan nak jelek tapi ada wongnya, ada. Ya, sano sini ceramah cuma nak jelek-jelek ke antara lain. Ya, ada macam itu. Ya, makanya kita belajar lagi mana caranya untuk kita ini supaya hati kita bisa takut sama Allah, bisa takut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, hati yang selalu takut kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, hifzul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Kita ini terkadang bawa anak hawas baik, bawa anak ngerotok baik, kadangan dikit-dikit keluar kata-kata yang tidak bagus, padahal yang sepele. Ya, dikati wong nak marah. Memang benernya kadang orang ngomong itu, kadangan bener. Ya, apa yang disampaikan kadangan bener. Kalau dikata ke wong jelek ya nyadar. Ya, berarti bener nian. Agak fitnah pula lah kata jelek, nak ngomong ganteng, fitnah berarti jadinya. Ya, kalau dikatakan wong memang ada dalam diri kita, ya cukup kita nih mawas diri. Ya, oi kau ni borok nian hati kau, mawas diri kita berarti. Jangan nak marah baik. Ini ketika Nabi dan ketika keturunan Nabi dikatoi kita diem. Benar tak? Zaman sekarang ini fitnah di sana sini. Ketika itu berkaitan dengan diri kita nak marah. Tapi ketika berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan keturunan Nabi, itu kita anggap wajar baik. Harusnya seperti ini. Ketika itu berkaitan dengan Nabi, ketika itu berkaitan dengan keturunan Nabi, kita perlu marah, tapi jangan nak bekatuan. Jangan sampai keluar kalimat binatang. Sekalo binatang dikeluarkan, saking hawasnya tadi. Saking marah tadi, keluarga lo bahasa binatang. Kesian binatang tadi. Tidak salah di meloi kalau pacak ngerutuk binatang tadi. Oh ya, aku ndak melo-melo, ngapa dipanggil tuh nama aku? Kalau tidak pacak baik dia tuh ngerutuk depan kita. Jadi kita bersama-sama menjaga lisan kita. Hifzul lisan, salamatul lisan fi hifzil lisan. Selamatan manusia itu di dalam menjaga lisannya. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, jagalah lisan kita. Semoga kita bisa bersama-sama menjaga lisan kita. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang masuk surga adalah sakhiyun, yang dermawan. Nah, ini tanda tanya kita sama-sama. Dermawan ini kadangan dipatok ke dengan wong yang kaya, bener tak? Wong kaya baru, yang kaya tahu bisa dermawan tuh, kami ini miskin belum tentu. Dermawan tidak patokan harus nak kaya. Kita yang biasa-biasa kalau nak belajar dermawan ya seserah kita nak berapa baik. Nak nunggu kaya kapan kamu kaya? Ustaz insyaallah 10 tahun lagi. Insyaallah 10 tahun lagi. Mati duluan. 10 tahun lagi kah? Kayo 5 tahunnya sudah meninggal duluan. Ngomong apa? Jadi yang namanya dermawan tidak nak nunggu kayo dulu. Terkadang minta maaf sebelumnya, kadangan kita ini bukan nak meci tapi terjadi. Kadangan kita ini kalau kayo, ngeluar ke duit bukan pada tempatnya. Bener tak? Acara-acara ini baru nak acara-acara duniawiyah. Acara duniawiyah baru nak ngenjok
banyak acara-acara maulid, coba nyengok lawangnya berapa cuman ngejuk. Yang penting ikhlas Ustaz, nak belajar dermawan. Bener memang, bener. Tapi kalau ketika acara duniawi kamu nyumbangnya 1 juta. Tapi kalau maulid nyumbangnya 10.000. Nyumbangnya 100.000. Yang penting ikhlas Ustaz. Bener, ikhlas. Kalau ikhlas itu dunia sama akhiratnya sama. Kalau dunia tuh ngejak 10.000, akhirat harus lebih lagi sebenarnya. Jangan sebaliknya, dunia 1 juta, akhirat 50.000. Ya, jadi belajar kita sekarang ini untuk sama-sama dermawan ke diri kita, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sang teladan kita di dalam masalah dermawan. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dermawan. Bahkan beliau itu ya saking sayangnya sama para sahabat, hatta beliau itu dibagikan. Subhanallah. Inilah bentuk beliau ngajarkan kita mana cara untuk supaya menjadi orang yang dermawan. Jadi 4 ciri ini insya Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, wajah yang berseri-seri. Yang kedua, hati yang selalu takut Allah dan Rasul. Yang ketiga, bisa menjaga lisan. Dan yang keempat, bisa menjadi orang yang dermawan. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat kepada Al-Fakir dan bisa Al-Fakir mengamalkannya, dan juga antum sekalian bisa mengamalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para habaib wal asatid yang berkesempatan hadir pada malam hari yang mulia ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim Al-Fakir kepada antum sekalian. Hadirin jemaah Majlis Maulid Arba'in yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah masuk malam ke-23 dari pelaksanaan Majlis Maulid Arba'in, yang Al-Fakir yakin mungkin kebanyakan yang hadir pada malam hari ini sudah hadir juga di malam-malam sebelumnya. Bahkan tidak sedikit juga mungkin di antara antum semua ada yang hadir dari malam pertama sampai malam hari ini. Ya, sebagai contoh saja para habaib kita depan kita yang kita sering lihat, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid. Beliau ini adalah suri tauladan kita dalam semangat menghadiri majalisul khair. Ya, beliau ini hadir maulid habis maghrib, hadir maulid habis isya, hadir salat berjamaah 5 waktu tidak putus. Al-Fakir ini ya, Al-Fakir selaku imam di Masjid Darul Muttaqin, subuh khususnya selalu sebelahan sama beliau. Ya, setiap subuh beliau tidak pernah alfa kecuali kalau berangkat atau beliau sedang tidak sehat. Kita doakan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapat keberkahan dengan keberadaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan habaib lain juga, guru-guru kita juga luar biasa, mereka mencontohkan kepada kita bagaimana semangat dalam menghadiri majalisul khair. Yang jaraknya jauh tetap datang, yang banyak kesibukan tetap berusaha untuk datang majalisul khair. Ini pertanyaan untuk kita. Kita ini terkadang banyaklah nganggur daripada begawainya. Kita ini banyaklah nyantai daripada sibuknya. Tapi untuk hadir majelis maulid, contohnya yang sering, yang banyak pada bulan maulid ini, majelis maulid di mana-mana, kita males-malesan. Ada be alasannya. Aku capek lah, aku ngantuk dan lain sebagainya. Tapi asal diajak majelis, jadi ada majelis kita nih. Kalau majelis untuk baik-baik, kalau majelis bukan dekat tuh tidak baik, tapi banyaklah lalainya.
diajak majelis, payo gas tancap kemana-mana langsung gas, digas. Nah ini pertanyaan untuk kita, ngapa bisa demikian? Berarti kita ini masih sibuk dengan sesuatu yang melalaikan kita dari Allah dan Rasulnya. Ini harus kita bersihkan penyakit ini. Ya insya Allah di bulan Rabiul Awal ini menjadi momentum untuk kita membersihkan hati kita. Ya sebagaimana telah disampaikan tadi oleh guru kita Al-Ustaz Mahmud Badruddin. Tadi dikatakan salah satu tanda penghuni syurga, mungkinlah kita jingok dari beliau. Ada galau mungkin di beliau sudah. Ya. Beliau sudah contohkan sebenarnya. Rai belagak lah ada di beliau. Ya. Hati bersih ada di beliau insya Allah. Nah jadi tadi membersihkan hati memang. Nah ini bulan Maulid ini, dengan duduknya kita di majelis Maulid ini adalah momentum kita untuk membersihkan hati. Ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali Al-Habsyi dalam salah satu syair beliau, "Dzawagat taubatak ya al-'asi idza batatu." Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dzawagat taubatak ya al-'asi idza batatu. Dzawatak aubatak ya syarid idza batau. Ini waktu kau pengen taubat wahai para pendosa, jikalau kau pengen taubat. Ini waktu kau kembali pada Allah Subhanahu wa taala kalau kau pengen kembali. Nah jadi ini kita perbaiki niat kita perbagus adab kita dalam menghadiri majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa senantiasa kita kirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam luar biasa. Di malam 23 ini kita menghadiri Maulid Majlis Min Arba'in di rumah sosok Habib yang telah kita dengar managibnya tadi, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Fotonya terpasang di sini. Tadi membaca managibnya luar biasa, salah satu cucu beliau yang ini menunjukkan keberkahan yang telah Allah berikan kepada beliau yang dawam berlanjut keberkahannya. Dikarenakan segala hal itu maka nalillahi dama wattasal. Segala hal kebaikan apapun itu kalau dilandaskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan dawam dan selalu berlanjut. Tadi telah kita mendengar managib beliau, bagaimana mujahadah beliau dalam berdakwah, mujahadah beliau dalam mengajar, mujahadah beliau dalam waroknya, dalam zuhudnya, dan semua luar biasa yang telah beliau contohkan, yang mana pasti itu beliau adalah seseorang yang benar-benar melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti semua beliau niatkan hal itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti kebaikan dari beliau terus berlanjut. Ini rumah benar dah disebut dengan rumah maslahat. Ya. Apa arti maslahat itu? Tempat kemaslahatan umat. Di sini banyak bantuan atau bisa dikatakan kemaslahatan umum bersumber dari ini rumah. Keberkahan dari Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Bahkan kita tahu di sini telah dibuka ada madrasah yang mana mayoritas yang belajar di sini adalah anak-anak dari kampung sekitar sini. Ya, Madrasah Fathul Mubtadi yang mana dipimpin oleh salah satu cucu beliau, Al-Habib Nabil bin Ali Al-Habsyi. Luar biasa, ini keberkahan dari seseorang wali min auliyaillah yang kita hadiri rumahnya pada malam hari ini. Hadirin mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lillahi dama wattasal. Apapun yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan berlanjut. Wa ma kana li ghairillah in qata' wan fasal. Dan semua hal yang dilandaskan selain karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak akan bertahan lamanya. Kita pengen kebaikan yang kita lakukan berlanjut. Makanya kita setiap melakukan kebaikan, kalau kita benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti itu kebaikan bukan cuma untuk kita. Pasti akan memberikan efek kepada orang sekitar kita. Minimal anak istri kita, minimal keturunan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, tidak berlanjut kepada keluarga kita, khususnya sepaling minimalnya keluarga kita tidak merasakan kebaikan yang kita lakukan, berarti bisa jadi niat kita belum karena Allah Subhanahu wa taala. Sibuk hadir majelis, itu sholat berjamaah luar biasa, tapi anak istrinya tidak diperdulikannya. Istrinya masih buka aurat, anak-anaknya masih ninggalkan sholat, masih melakukan maksiat dan lain sebagainya. Berarti perbuatan yang dilakukan ini orang belum karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala harusnya berlanjut kepada orang-orang yang berbuat baik tersebut. Sebagai contohnya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepaling utamanya keberkahan yang kita rasakan sampai detik ini. Ya, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan Allah Subhanahu wa taala umat yang paling mulia. Berkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya Rasul kita menjadi umat yang paling mulia. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini apa? Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengetahui mana hak, mana batil. Bahkan kita tidak akan menjadi seseorang umat yang bersaudara satu sama lainnya. Ya, itu semua berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita perlu camkan dalam diri kita juga, jangan pernah melupakan jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam kita menjadi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka punya nabi mulia. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua nabi-nabi yang mulia. Tapi mereka semua tidak setara dengan kasih sayangnya, berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka para nabi terdahulu, mereka berdakwah pada umatnya. Kalau sudah capek, dan mereka akhirnya capek, mereka akhirnya ada capek berdakwah pada umat mereka, sampai akhirnya doa yang mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala minta binasakan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 kurang 10, 910 tahun. Itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Yang ikut tidak nyampe 100, bahkan ada yang ngatakan tidak nyampe 50. Dan akhirnya apa? Beliau putus asa, akhirnya sudah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan ada biarkan orang kafir berjalan di muka bumi ini. Allah kabulkan doanya, bikin kapal bahtera yang besar, dibinasakan semua manusia kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh tersebut. Nabi Soleh demikian, Nabi Hud demikian, Nabi Musa alaihissalam pun demikian. Ya, semua nabi ada titik jenuh berdakwah pada umatnya. Mereka membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi keberkahan tersebut tidak setara dengan keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah dengan capek, dengan susah payah, berkorban. Bahkan kita tahu salah satu cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berdakwah ke kota Taif. Apa yang beliau dapatkan di sana? Bukan dapat sambutan, tapi malah dilempari batu. Bahkan anak-anak kecil kota Taif disuruh keluar untuk menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lemparan batuan dari orang kafir tersebut mengenai Nabi, bahkan sampai terluka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tadahi beliau tadahi darah beliau. Jangan sampai ini darah jatuh ke muka bumi. Karena kalau ini darah Rasul jatuh ke muka bumi, bumi pasti akan murka. Datang malaikat penjaga gunung berkata pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat 2 gunung di sekitar ini, aku timpakan kepada orang Taif." Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdi qaumi." Berikan hidayah pada kaumku, bukan hancurkanlah mereka. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka sudah hancur kelak. Jadi kita ini bisa sampai detik ini ada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersambung sampai detik ini. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin sudah cepat dibinasakan umat ini. Apalagi zaman sekarang ini. Zaman penuh dengan fitnah, zaman penuh dengan kemaksiatan merajalela di mana-mana. Kalau bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin kita sudah datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengadab mereka umatmu sedangkan engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Mungkin sekarang fisik Nabi tidak ada bersama kita, tapi ruhnya Nabi bersama kita. Dengan kita banyak-banyak salawat kepada beliau, dengan kita banyak-banyak melakukan sunnah beliau, dengan kita mencintai para keturunan dan para pewaris Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua asar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat beliau ada di antara kita. Dan itulah hal yang membuat kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jaga keberkahan yang ada, ambil keberkahan tersebut sebanyak mungkin agar kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhir nanti. Mungkin tausiah yang singkat ini sudah diingatkan tadi kan Ustaz Mahmud 15 menit, ana
kurang dari 15 menit. InsyaAllah bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keluarga kita dari fitnah akhir zaman ini, dan semoga kita nanti di akhirat nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin syifa min kulli da' wal amrad wal asqam wal alam li Muhammad Radi bin Abdul Latif wa li Sayyid Anis bin Hussein Asgaf wa li Sayyid Mustafa bin Ahmad Haniman wa li Hubabah Syarifah Fatimah Sakinah binti Alwi Al-Habsyi wa li Syarifah Fitriyah binti Umar Al-Hasni wa li Ustaz Sayyid Umar Rafiq bin Ali Al-bin Hamid wa man awsani bi du'a syifa ishfihim shifaan ajilan ala hadhihi niyyah kun salihah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma hayyinal muslimin tawaffanal muslimin wal hikna bis salihin ghaira khazaya wala nadimin wala maftunin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tul amal wa arzaqan wasi'atan la tu'adzibna alaih. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa abdil abdan wa shifaiha wa nur absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ya syafi ya mu'afi ishfihim shifaan ajilan warzuqhum syamsi wa fil jasadi bi jasina Muhammad wa ali Muhammad wa in yamsaka sallallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarafa wa karama wa majjada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrugna min ba'dihi tabarrugan ma'suma wa la taj'alna wa man ma'ana wa hawalaina syaqiyan matrudan wa ma'ruma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada jamaah Majlis Maulid Arba'in ini ada kuis.